free mu na ye me ba ah sister e ya rewo se me de me nsa be gu mi ti na me su na me nu me ho se metimi atete me ba sa ma me ba na abeku me kunu Abusiafo ene adofo no mema obibia akwaba ede eba too much GH so Ghana wahala dwumedie ena manigu so a mohwe muniaba epiesi kapa enso ena magimedwamede ensem no a ababeto apno so eba beso na abusiafo ene de ntia yenya eyese abranti a wadi infishia edumienu eye 12 years old boy a tesinidin ede eye kwadwo akwa watwa eye ne papa ensa ama chese ensa na otwa ye nenam se na ayina no ye nam na etimi etwa ko veins ni mu no papa yi ato anananom ewo ense do ni nyina eye sem ne maame a chese wo chem no ewo no oblemu ne se wafa ne sika eye ne 70 Ghana enu nti no chese wone no ekofa maame ne empabo a wo twitwam ne no na papa ne kokko hu ya wo ye na adwen se wo ka che ne ba ne se wonyae eno ema sikan twitwa yi ekọ so na ebra eya papa no to anananom ewonse do na maame no enifie maame ne nya ne ntie ne chese oba ye bebe fa ne ba eya kwadwo akwayi ne chese wone no wo mode wo muti edomu nanso ne ntie a yenya ekiremu a chese aposifo ensa asonimu ama be onyina krampo no aba beto abonte na ebusuafo ensa no mu nchemu ewo ho mitwam ho ba me de besom fiti ani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe abusiafo mesanso emamo akwaba shonko ebiem Miss Mexico enanana ama oso anene de wo ye me guest am ne wo mo ebetwetwen enkomonti kan ho na imbunwa ensenu oba mesin mo akwaba bibia boko de nyame adum so me ho nana ma odo ti asem so wo kwa bibia boko wa uni ma me ma akwaba mesumeje oso yo nana ma me di free wo so se akwada wadi infishia edu mienu 12 years usika eyedin a wo maame no papa na ema usika ma wasevia na wodi anya eyesika wanya de ato ho 70 Ghana na se wo hwehwe usika na wo hu na wo ususu se wo maame na afa se wo avenge on wo usika ayira wo maame mpaboa ena wo se wo kọ ekokotwitwa asese ena mabufu a wodi twitwa maame mpaboa papa kọ kan bi enu sika ya kwa twa anasa wotimi di sika ya twa nensa ene de papa yi ato anananom ewonse wo hwa kwada no ne ya wodan na bi na eye ne kwan so am ekya meda sepan wo akonya ya ode amamena akoya mua so metimi ada tumaje ashofo ejitaifo mu ada mo supporting ya nakopo enshamuda masepan samu yesa edebo ya chanu na ekya me kon sebene so no eya we sem kese ni esi enye asempapa se obi beti se eba ekuni papa okay wenyi se den enye asempa na kola 12 years na sika bi a airanti and bufu na ntu apega sika no it says a lot about environment our team okay it says a lot about if you our team okay the bufo etinye won ebufo ye mu types obi bufo eyene obeka na atu onkasa sa ko bi se ebufo na yire fi obi to de en de ajo de pie okay now we the pie no the pie sen o de akotwe sekan onya sekan no we bisa ese kan de ndi wo fie ya de do ya de ye ne o me ne ya sabe so no kreta onya we waka se wo de fie o no de ebe na onya kro be onya wo no sa sekan na wo fa ye de den ese kan de do ye de den ye de do enti ye de do no onu de a wo de ye no den na ye ya ikoda na ekoka obi fofo sekan ye yusu ye yusu sekan wo kitchen but ye wo eja ana say ye wo enti tie bi a tete nkwala sa akwala 3 years untimi kan
one say so man na dream ponye ne say obetumi de saka sekai ye obebi a do sekai beto ah ontimi fa ne sanka those we hunti use sekai wo fie kwa no so ontimi endru of fa ne sanka enunti na me de eto environment no any efie no as because 12 years a day enya honhom dia na ma kasa te say that 12 years ya kwada kitikiti bi ase dia or nante like as a 1 or 12 no look someone small be oh you young though but yeah overlook the fact that or a young boy then ya 12 years okoye nkrase ya one more maybe 12 years 9 years near one more e de second ko nwuram kokotwa nnua de bafie e mama me no mo de no anuane enti say 12 years so watimi afa second na say bia wo de ya ade a you are making it look like as if say bia second I was saying that 12 years no enukwa so hu ba bia de second to ofie ho ne yi eno na make no say me to say bia wo ka fi na no krese in class no but sen kan papa mu a enka second de enka kolapo ni won kwai so de ni sabe ka second eno na me pa che no minim say bi koso already in class mu obeko fom mu apply tete no fom nti sa anyema ne wo but enka ne papa mu anka second de enye ade e de sha kolansa because edie eno na pese me che oba Messi na ma asa ase no nhye dante ase yi akwada wa fa sekan se usika ayira o ma me ne o papa na di sika ne ma wo na ayira na o pese o avenge o usika ayira so wa fa sekan di twitwa o ma me mpaboa mu na se yetimi akwakotwa eye o papa nsa ma wa free ma in the first place mpese me hu se soon na wo dan na die in avenging for the money no was it right yo mini aba me da wase me chia too much etiefo ne ahwefo ni na ya me ensure bibia okay na sa semi die every baby ofi ti senia na nakaye no me oye na enye right okay enye right be ye dua baby a ne parent no edua na eso ababa na omotwa entete ni awobeye bia ubetwa so aba unji ebro enkotwa mango ense omuni anything in common enti wohwemu a abofra ni brisika okay at the age of 12 years ebia me ne wona etia na ye kase sika no nye free ne mamemo eye ne mame source amenye sure so be offended sa okay ebetimi abase ne modern bo kakra bi obo wachire omo de ni eden ahye no obi wa ha situation mu komu no ama o se be bia o free yi ama omo ye exposed to the environment hardcore ni we no intem uhwe akra abofra any ekrase abofra when they come together a far difference sure who say nia ofi ekras nani ate saying nia ofi akra no okay abofra 4 years we krasing obetimi adware me share documentary bi small kids a oma komuti abomu a oma soja omnu aduane chedi enti sambo fa no mani ate sin obi a owo kurom nteteye timi won se wenya hard training na sika na ye ne hard work na wenya but it doesn't matter the source of the money o ma me fa usika te se wo a we use usika ba nteteye no na awofo no used to ban bi edi ma wenya experience once awofo bi o mo ye violent ma me ni bufo ni control papa ni bufo ni control no mo act anyhow in the sight of abofra ni so no mo misbehave enu bi no so I exercise no send ya wuti mo no it becomes part of you mini aba so what ni ame ni omo senti free entity ya no kam na environment no so ama why sika ni oni brefo ye ni se ni bibi na a so mbu na free ni nsama one down John say o ma miss o papa 60 years no ene wo ma me no omo sombo se nti omo na nkasa na bofa no mbu omo deda otimi say respect na respect mpo wo mu anka ma me afo ade a wo betwen no na wo ni na kate se a wo fo ni oba na enye se wo ma me echi ni wa fa ne mpaboa
na what trim na wo hwa abofra sei no tete ye be no wanya. Okay. Nana ma. Yeah. Papa no ba wo be mu abra na akwada no o twitwa eye maame no slippers mu no. Na ehu hia se wo bem. Ehu hia pa ikia. Ehu hia oyeja. Because I wish eye oba mesin some o kan bia entity e bia akwada no wo mbu wo mu. Nti unim se wo ba embu e bia wo kan bia wonti na oya ade a. Do you have to still speak out? As I say one channel say, me nam do baby ase. Okay. Dem me meka e no beti. Nti papa ni be mu de boni bi enim. Oba hu se yesi we ni ti abone. Na wo hwe ma na ko bone a. Bone na sa ba wa anga sa wo su bi. E na ebiem so yesi peni ti na fie. Okay, in the bunny a year the son or coy and a kawanko kawas and the by head and can su do for the say. Until what he had and Obana did you marry one country. And until I know they ain't me blaming itself for more baby. Okay. But Jimmy Batak, me who from my perspective say, Acolano a Jimmy Batanacumana no exhibition and our exhibition. Ade kata bata akolebia ya wono. Okay. Ai na baby ase akolabia. O da bi me ka kusi asem se akolebia sa na otie. Nti wo na baby ase no. Wo the way a obe modi no. Okay. Obe kram the way obe tete no. Obe chreche no atete na fa. Ai be ma na be ndi particular anya ma bi wo ha. Onfa no ho enjime nti na menya ne kan say eso akola akra nkola na eso ekiaso ekraso nkola because akra nkola no aye omo ko school and say ni senti aye omo ya kevi omo that way and wo mo so no aye ko fuo mu ko ha adwumaden ye de ko yanim enti obi bia ne se na ne tete ne nkyerɛkyerɛ na yakoya no enu ti sa akola we ye already na 12 years no onru bebia wo wiase mu obi wo ha me call them na me yebi but people but kano oh me mama me say mama ma kra mama me yes kana ma ba jena da koto chobi me mama me no e be du bra me pese me go discount mama me wono no opa fam ko police station mama me ka say fam ko police station say I know they wan catch you okay we nim say one na we dey go But mama when ti ye na or the atete no nti ontimi acte towards the mother. che we dey me say Me dey family dey bia but okay tell me say feed out me wo besi sa be ya wo wetime nye sika to amakofa wo be complain no se wo betime twa me sika ni nia na me yimu ebi dia ho okay let them chema me go to me fu enyani si wo kra me bi san makofa di the way I react to say me ma ebi ka maybe say ka me sumi nya sa opportunity na ne ko wo kra so ni go fa ka me ma me ade an ka betime twetwem but o side je o to a Sister, who knew control? Okay. Papa nenko so ni bani menko beti ma stop no wow but ebufuo no eni jimi na bata akola kuma no onim se o mempene ma me afam sika mempene ena de o sign by na se no wu abem enu ti ma ye fe ni break kese na enso akola no so Samu ma ye fe ni break kese na enso ade na tu obi a mama ma eye entity no ni environment no yes surrounded no okay obi who say me dey story ne beto who say na me reaction tie me bi a me mete no me who say akola bi akofa sika yitwa ne ma me emba bo mu da me who say obi afa ne ma me nyama de aba bonti bo ndo ko bi asanse ni bo funi ma me e wa na mo bi a wetu afa no nti eye environment on me hwe ne ye o so still o ya ga old girl to me no cra but say all kind 13 all kind environment so obi te yeah esikafo emu a it doesn't mean say the esikafo di no enu e bi na wondi because of say environment are you getting it nti e ho no de o ka ne sa na question mark akra bi e wo ho ba uji tum so say question mark ba uji tum say baby a wote so no say me influence your life oh sure uji tum sa uji tum ba parents you when allow when I decide say me be mu ka say environment no any efie no me ka say environment no efie no ntete here because semeti zongo na zongo lifestyle say o zongo na me ma me e ka me shede na baby ada me ma me straight wo me so me nya sure say zongo for boys no omo ko me yekoko to ha ye be hu mi omu because me ya teach ma to them so what be say oba mercy yen hwa de o ma me unifie
wa baba betu sa asem bi sei ena esie den na wasa wo ye like mami yi ba ye wo bebete ye na ofa wo ba de ne hye wa motom oba tan wo abada ye wonsu guje because oba di bone den apolisi for la ba be pe na kira kwan na wafa wo ba no mobu mu kete mu adwane ne kwan so so no mami na nkasa o problem mami no onye steady because so hwe ne ane ba ne kra to me ya Utimu so oye obi a oye violent person. And when it comes to niema nipa dimu wo abrabo yi mo spiritual aspect so no utimu so falling short wo ho. Okay. Because me gidi says o de nyamsuro etete wo ba abofra ni nyima on abawe na ubetwa free ne so. Okay. It's mama na nkasa no a whole lot of package when it comes to the side, you know. Odi for me in so many ways. Na we pia ba na obedi. Ewuru sem say ya na se boni say ya. Oya oba all right. Se wo conscience na se udwen other side da. What do you have to do? Oba na se wo so nensa e wo oba. Abofra ya ade ayetia no. Enye se wadi bone no na wo che ne se ye di bone a ye to me say dwane de kawo na eye question mark bebre ono ankasa no be ma na one ne ti no one ne nti asumdue so. Okay. Be ono oba no wo hwe so onye nyansani. Okay. Onye oba na adwen wo fie sa because ukunu baba na mi kunu efri mu na ye me ba sister rewo se me de me sabe gumiti na mesu na menu me ho se metimi atete me basa ma me ba na abeku me kunu na afei ma hwe se how will I do corrections. Okay. Ma fa me ba na so ne sa de na akoye report ya nka se fa ne kone en kochi no ba se wo kona wo kan ye si ye ni na as oba tan as oyire papa. Now what's on the son of complain? A one they have almost no to ye, ebe 2 years, a radio wire bufra, yet never come bufra bonnet for a year for training, send your bones a reasino, a bufra and fan a command 19 dinsem. Now, un far bufraning Janet, not just from one mistake on see free, ni mistake on titi a bonia. Or the atete ba enyo me bia kechi wona bra bomu enyo me bia wantene ne di weni na aba o sa dem from so ni bi sa ye den aka wo mo eti we say okay me dey me hu ni say reflex action na ma me ni ye wo no hwe ekua we fi baby aba na wa betu say ukunu eda wo a wewu oba tu gina wo a te say senya atre akomba no so say wono na where the next person because of Ghana ya sit ni say o si na sum kan hwe de ansa na bufo kwa embe justify say o si na sum dabi kan Ghana ha ya sit ni mu no ye di say ya abofra ni say ye say ya abadaye na abofra na pro abadaye enso abofra Bible kenda ho say sent ya abadaye ni ba no so anfa na mo na hye bebi a nkofo no be bu na ama no make us match hwe reflex about omba na ko mu bro no ko me dabi ekieti se obi ewu na kwa nam so wuye no tese nipa on nam so man we gina on chen wa gasa no ense tete oba ne so ne de ekoso no first of all do ewu nde we ko we de a want me sorry bi enti de oti ase no na obe fa kwa bibi say maybe o say this situation enti me who say a mistake yes a mistake e so funny the ko police station or the ko share them say I will handle it in my own way me to what say a mistake but a reflex action taking place so me blame me too much because obi eniwa unso so I blame mama ti say na I blame me say o sign no wa confessika e sign o dey homework ye na nkodi nyamsro tete abofra na anke sign bi san obetimi a prevent abofra na kan ko me e be ya nchi omo ye see ya chi omo ti ababeto just say ya chi we know what really happened I require nam to my ya chi omo we don't know it me there I still stand on the same stand say o sign and AC and ma me no so
so that be open mama kasa. Na me na make kasa na obeso me. Ona say na edu me so. Eti me wa right say me interact. Hey, ele pacho, o de bra me so na ma me ta because wa kasa pa. Pacho kasa. She eke aye hwe me bi yo. Ensem na esi no e asem e kese pa say oba warefo. Ube pie na wukunu no oba wo fie na beba na ba ko ewu na ba ko gina ho. Eye so much emotions na it say mental issues na because we trim that moment no adwene be bebre you won't know what to do at that moment adwene na esi won ya rehosem usu so ebiem so na sem wo because oba no wo onu na enseni aso airport at enu ti be me won say emu onu na no adwe eba litim so de me ba no ma me fa ne me ba no de o da so ti ase ma me fa ne nto ho me fa ne nsie na me wi a ma be pe kira sem aka Okay. O kona o ka se me ba mo gina o mi kure mu wa besu afa obesu no obo na ko fo oba edom oba na ade na wukuno su na enchechemu no ye ko etire no obo do obi so afa no wa ka na akola we na baby obi no obe se ye be ye ne ba akola bona na so obi abe kasetia ne ba enu nti obe save situation ne first o save wi a no wa pe etira sem aka ne ye. Say ya abeto no omumba say na kuma me ka obi ntia me ba anu gu me ba obi ntia me ba enu say enu na ko ye say mane ka se wie na yen diabeto jai se a wakodu police station se wakodu police station wonom no de be ko so wo hodom na be me ehu asem ni mu ye because woni ntakla na ogina on wanu nu a o sign okay na e sign o menya so that akla ni bonitim po say me say ma me pa boy we na me wi am kokum papa okay e ti bi mba ne sada okay na papa na e ba ebusia say wo say na ne dia yemre no bibi e de enya komo oba me 12 years enye bebia na ye komo e me say ye fa second teacher ye ma me no mo e pa boni ba ye bu afu ya wo fo mo pe say aso ye wo mu emu asese be onyina abem afuto ben na ode be ma mabu no wo abontin memo mo abonte akole isu at 12 years enkola mo ba ni mebunya no ye nya hweye e wo yakoma ho akoma no de ekra ni sempi bible kra say akoma mu krampo na enkwa every but ye kasa ye mu ye bufuo mu ye reactions no ye nya very conscious of it because ebufuo de sane na dan wedia nyama bebre betimi esi wechi obewie krampo no na ade a wodi webufuo ase no no wo ye ho hwea enye ye untimi nsiesi ensi na nemu nti ye nhye ni ye hu ye e wo ebufuo ni akoma ewo oba mercy oso fa wodi etwa to 1 minute obi bia wo hwe me about time for na nkoma mo pa she about time me cover up and me ba ye ntia me ba minimum bi ono de ne ba no ya so dini papa so ko ka bo ni di kra no wa mu na akire wo sa muna ne sa cover up eno no munyi ebe yi suban tan suban yenye fe egu wa weni masese mami obi abe point ne say wan tete wo ba ye na we nyina akobo bi wa ne be pia emfa ne ho abofra ni nkohye mu atam ope na wa be fie aya mistake contributed to bad habits, bad attitude. After the later no surprise enye wi no no mo chese kan wo mo so enye okoba usika no abefa no we wi a enti awofo ne koma mo pa ya disua ye lessons a e kire se ese ye tete ye mba ye ma yen wom enka se ye krokro mu do bia wo de ntete ye papa na be ma no se ne be ya abofra ne be nyia be ye panipa na wa di credit mo oba mercy ene de one ya etiefo nyahwefo bo atwede enu amitimi hu abusiafo aha ena ye de nkomo twetwe no esi subscribe to your channel no se wonye ya na ebiom like videos na share for abusiafo ene adofo no so betimi afollow ye we IG page @tumagnh_ Miss Mexico ena nana ama owusu ene de me no wo mo esi enkonwa medin e de ekwesi kapa da se ne ye besa ne hia makram